ini sa magbuo pangatyan pote, pangatyan lisin tujuh harap Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bansa naman niya na kung pinakamatataw siya Allah, suway panahawat kay pangatyan kin. Pagde pangatyanin mo managna pagkaw na bikin. Ilo managna impagkupur mo tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilo managna pagkutilong. Pagde impagkatyan iyan ng buwa Allah subhanahu wa ta'ala makatikkidihin. Kung ito Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in Allah subhanahu wa ta'ala gaymayang si Panginoong manusia, gaymayang si pangarta manusia buat melainkan mayang niya dengan pengertian mo. Pagdi iyan papaketan sa pagkaulapit mo. Ini iyan papaketan sa pagkubur mo dito Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iyan papaketan sa pagkuting mo dito sa mo. Labi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makain pa yung pagmuti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sisa diriwayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Sabihin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na imayang si Parihandi bisan pesain ng hapelani bisan pesain ng hapendiri o paang maggilang muslim tudyo Allah subhanahu wa ta'ala o paang maggilang lumin tudyo Allah subhanahu wa ta'ala dan tiyamin giru isang mayang sila namin bisan pesain ng isang dito na kamulat dunya walakin yanzuru fi qulubikum ini karena pinayaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi perhatian dia dan ini adalah perhatian dia amat mempunyai kumatakoy sinarang Allah subhanahu wa ta'ala wa a'malikum dukinamli bayan hayat al-Basri wallahi ma sabaqahu Abu Bakr bisalatin wa la sawmin wa inna sabaqahum bima waqara fi qalbihi min al-iman wallahi man hasan al-Basri gasi kainnya kau lebihkan alaman kalian ya Abu Bakar sabab tadi saya kata sampai kesambayang ni atau lewat ini para kuasanya terhadap tadi saya dimawati wa inna sabaqahum bima waqara fi qalbihi min al-iman sumadawa ilabayan saya Abu Bakar palagi si Al-Mansir Abu Bakar sabab pindapetek dalam perhatian dan impak iman itu Allah subhanahu wa ta'ala gak lain lumugin gak lain munafikin gak lain kutin gak lain berkuburin itu Allah subhanahu wa ta'ala ambil salawani yang disuruh pinalihara oleh dambuak marjalah muslim atau orang makhlukullah wa ta'ala kebahasanya hatiannya iyan yang dinamlendi papatennya papatennya iyan esremu oke orang buah pun tidak si Allah yang mati pakalanmu papatenmu yang mati esremu dilihat maka terima kasarin dalam duk esremu kita dalammu in surga ilangan anganmu yang tertarik yang mulai tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala bang mati pengatianmu oke pun tidak si Allah gini cuma terima kasarin dalam kaya Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun bang mati pengatian dan buah manusia lihat saali ko siapa ini waringanmu saali ko siapa esyaranmu ambar perkara dunia ambar perkara akhirat ambar tunzirhum atau wala'i la yu'minun dia sebab keharat semua khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa sebab tinatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala in pengertian din jadi maka terima kesebenaran dimutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala in pengertian dunia
bisa paisikan mo, bisa nasuwatan mo, pero sa patong bola, tinaman mo si Saganita, nung kayo si Kao, istanong game, pinaimakit. Sa way, tigil makalandog ni maksiat din tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpamunod Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, inna al-mu'mina idha adnaba kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi, falam jara wa naza'a wa staghfara suqila qalbuhu, فإن فذلك الرجم الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه مسلم. Terjadi makanan yang masih ada dua manusia yang tujuh Allah subhanahu wa ta'ala kinabutan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pagkatianin gini makatayin na kasabihan tasabut pamut Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina sabanna wa innal mu'minin marmatayn dunya bi Allah subhanahu wa ta'ala katasallahu qalbi tidak takkan atau istamar in pagkatianin duk ini paine tak itu ini tinatakan niya hindi impakatian niya hindi tak itim فإن دعا ونزع واستغفر سقل قلبه bangsa utama nagtawira dugmano ang kumpito Allah subhanahu wa ta'ala dugdaringan niya na inibak maasihat niya tubo Allah subhanahu wa ta'ala sukul qalbo at imanin pagpag ni in ano ni in maitim na dahil papapanutawit ni si makastin ng asal-asal ni bote mabalik niya asal-asal yang bote. Fa'in zada bangsa Allah masing-masing dinamakan mereka melihat menuju Allah subhanahu wa ta'ala magtambah menambah itim perhatian ini. Padahal kawan yang iyan pilihan atau yang tasabut Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran padahal kawan alladhi kitabi yang ingin taklid tasabut Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah subhanahu wa ta'ala dumayan di makatalita kasabihan dumayan di nagsip Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa manan na imaksiat dengan luleng ang sumabandin dinahunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pangadilan diin gini makatarima kasabihan ang masayarian na kung tinay makatuloy siya ng Allah kaya painde ko gini katauhan mo buwa manusia bangin dalam pangatian ni bawa menumpas ni kita tahu yang manusia ini dalam pangatian dunia sebab ia yang pinakitinin laku tabiat atau adat tabiat ni yang sabihin dari pangatian ni bahwa adat palanginin sa iyang berisap hak adat palanginin bayan ni adat palanginin rin isap ini dalam pangatian ni ang bansurabanyan describe ni adat palanginin ini dalam pangatian ni katauhan mo dalam pangatian na mga manusia iya ang bangkayan ng ginagawa makasabihan ang tanggap istamate ni pangatian ni katauhan mo kasatong may kubate o dimay mula pinagulay ka kakaan mong sangge at akan bangmate ni pangatian ng mga manusia iya
Inka iyan mo iyan tujusawa tujukuntilain muslim paedaan mo bepahala subarawa niya pa iyan tujusawa ni pangudyo-udyoan mo. Iyan sifat ang mandambuwa pangatian manusia matini. Sini halian ang maniparkalaian, sini halian ang maniparkalaian lagian ginawawalan ko. Pagpamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini nagkasaili. Iyaba wa akrab ad-dahik fa inna akrab ad-dahik tumitul kalb. Hawali ito wa inni ang bantarkala kasahihik ka. Pagkain kasahihik ka iyan labayan kahati sumpakatihan mo. Allahu Akbar. Sinahikil esebon in kasahin mo ka iyan labayan painiyan kahati sumpakatihan mo. O kung tinay ko si Allah. Na esebon mamati ni pangatihan mo. Jadi mikir makatahimak kasadendahan pinasagaran ni ulen intaran apa Allah subhanahu wa ta'ala intaran mu'abin yamine intaran mu'abin hafne wala kagarawan mo pa in Allah subhanahu wa ta'ala yamine aaram pinaiseran tuwas taratian del mesir di Allah fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Kalinsaan narba tinalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala nilimi'aat tuwas talatian din daun sinabit Allah subhanahu wa ta'ala atawakan tuwas talatian din mesir di Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ini matatuloy kung dinais si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkain palapian iyan, gayan takta, niya pinayong palapian lubo, pero sa parang basi, magkagaha. Sininiya yan lawan ni. Bangkali ang palapian niya mula lubo, at ay magsimat na iyan talaklaya na sa umati esero. Tayo Allah subhanahu wa ta'ala, ala ridikrillahi tatmainul qulub. Dimana dia itu manusia perjuangan, dimana dia panas bingung, dimana dia panasnya mengatakan, para iman memahami kinarayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini jadi pengertian. Ini nas pikir esirun Allah subhanahu wa ta'ala, sabotong inung kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala iyan makalis sindirin pengertian mo, maka hinik din pengertian mo. Sa aking pangyarihan niya ng matatuloy kung pinay si agama, bangkanian ng isang mati, dalang hindi panahimaan doa bi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalang hindi panahimaan doa mo, bisan kinekatan na kung Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pinahimaan mo. Tandaan din, dahulu kisah tapi si Ibrahim bin Adham suila Ibrahim bin Adham faqila ya imam ma lana nad'u Allah fala yustajabu lana tapi dia yang buat bangunnya setelah pengertian hormati ini dia diterima dua ada buah ayat begitu oh ini imam paling menilai iya paling sikap ini yang nampak paling tujuh Allah subhanahu wa ta'ala mau kami kata tujuh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang saja berada itu paling diterima dua kal misalnya dan dua imam ini Ibrahim bin Adham lianna qulubakum matat bi'ashrati asya dengan pengertian iyan paling mati si atas sampai perkara. Karena kedua, alatkum Allah walam tu'addu haqqa. Katahuan wadi Allah subhanahu wa ta'ala iya menurunkan kami zikin. Iya makaya si kami. Iya mapapang dari kami Allah
hinayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagkaasikan ni surga. Pandak isalat ang magtaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dalam bandang buah maka-maka isim pengertian di dalam segi kinaimaan dua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesemua bin Jabal, ya Mu'ad, hal tadri haqqa Allah ala ibadihi wa ma haqqu ibadihi ala Allah? Qala Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إن حق الله سبحانه وتعالى تدري كله sebagai sinumbah pada bicara sebagai turut memperintahan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memperintahan Allah Subhanahu wa ta'ala wala yusyriku bihi syai'a da'ulman salih da'ulman kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala sifat ibadahmu. Bangkain mereka masyarakat niat nisab kabaruk dan muak ipun Allah Subhanahu wa ta'ala yang kudriye jaya inada wa Allah Subhanahu wa ta'ala pagtaabot sa ilong kiamat dan hindi siniksa. Naman sa yan, bangkawan Allah Subhanahu wa ta'ala iya mapakandang kaulin, iya mapakandang at ang maksud ng maraming jikian kaulin sudah itu ingin hak menuju kaulin supaya kau hilang ambannya ia sili kinaimaan dua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini nanti anda ngerti kinatakuan Allah Subhanahu wa ta'ala iya mapapandang siyin iya mengalihkan siyin sumagawa Allah yung pinunay dari pangandaakan Allah Subhanahu wa ta'ala amban sa baban yang dinig bisir Allah Subhanahu wa ta'ala duarin gak tinaimak tujuh siyin. Ikaw amban sa القرآن ولم تعاد ولم تعمل به. فالإمام إبراهيم بن أدهم بنفسه جواب القرآن سمراء من الدولة به. فانdak besar waktu itu dengan siapa? Al-Quran binasa jawab sumagawa gak binebela mereka. Ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala baru berhubungannya. Ambil sebabnya danan dinipis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imbu'ah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikatanyo ini ambang satu perkara mapapatay simpamatayan ni kaya labihan ng diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa'arin idda'aitum hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalaftum atharahu wa sunnatahu. Magpahin hajjat ang ines siwebi pangmu'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa binibas webi sinulang webi bakas nin dukkine sunnat nin gailinan webi. Indian lagayan bangkarina dan buat manusia lagayan iyan jadidanan penerimaan niya dua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala abang sa babagiin suway anibante tigjilan pilipatik kapal kailinin si baranggan dua manusia duk suway pakisigte dua ating tudyo Allah Subhanahu wa ta'ala bangka hindi pinatik kasi kita yun ay kailinin ito ang sa kapal kailin yun ay dalang may penerimaan dua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibrahim bin Adham alimtum anna syaitan aduwukum wa ra'aytumuhu
maksiat, masing-masing tinurut ini yang hilang kinayaan dari syaitan, tidak murkaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ini, alimtum anna jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Tiga ini, amban sapul para maka desin paradian ni, yang di sekenaiman dua Allah Subhanahu wa ta'ala, pinagtaman mo di surga in benar hak, sumagawa gase atuhan yang gase nagama, gase naminang, kinahinang kinawayaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tadayuhat wa titaeddo di surga panadanjo ni Allah Subhanahu wa ta'ala, sidang buhay punni at namin menurut pangandaan wa Allah Subhanahu wa ta'ala, sila yang pangmutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung para ayat niya ay mawedit, sumagawa ka sumagtalama si Marandi. Ikaeman, alimtum anna nara haqqun wa lam tahrabu minha. Demikian, katakan mo sa Nabi, innal qa'id niya benar. Narkaiyan talaga ng Allah Subhanahu wa ta'ala liman asa Allah. Narkaiyan talaga ng Allah Subhanahu wa ta'ala sinisini magmaksiat tujuiye, sinisini nakupo atau sinisini gulang si peranggapan Allah Subhanahu wa ta'ala iyan kinatauhan wede sumagawa pain Ibrahim bin Adham gak si pain meningkas gak piningkas wede masing-masing ilang ngalan wede impaka kinarungsihan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikabinu alimtum anna al-mauta haqqun wa lam tasta'iddu laha. Kita tahu hendak sahabat ingkaratain benar bakit sedang buah manusia sumagawa datang magtalama hilang ibadah taharap diberi Allah Subhanahu wa ta'ala ini maka hidaskan ang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala pagtaarot kaya tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala gak semang-talama ang magsalabanin bangpaniya ang bersifat kasabuti ini sebuah barang manusia esenin Allah ta'ala alam wala si kisahin yung tinaimaan dua wa Allah Subhanahu wa ta'ala banggiting nalang oto dan dua kung kinaiko magkilal muslim tujuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikaw aratum ni'mat Allah wa lam tu'addu syukra. Iraku qadari ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala paling Ibrahim bin Adham sumagawa gak tapikir ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dari Musa ini ni'mat tahun penelitian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditujukan sehinang kasabendanan sehinang kinabayaan Allah Subhanahu wa ta'ala ang bansa lain gak akan pinaimaan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikasiyam اشتغلتم بعلوم الناس ونسيتم عيوبكم. يعني اشتغلتم بسلسلة أمرين تجوكا من manusia ada jenis misleinu inata wenu kalaatan dan buakum kedaimun pinitnahan wenu dan buakum kedaimun kaya ang berlehat dan buakum kedainu wanasmitum aidakum sumagawa takayika pwede kayaan din tujuh manusia lain yang tujuh Allah Subhanahu wa ta'ala ang bansarabanyan lain yang berisal gak panaimaan cinduhati wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikasampu ang kisah Ibrahim bin Adham at ngayon last. Dutintong
mati bisa maksudnya masih tekang magmasiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sebabnya mengatakan kung kinai si Adam Allah subhanahu wa ta'ala kaya sakit tambangnya insa pangatiran panisip tujuh Allah subhanahu wa ta'ala supaya ala ini sakini ini atau akan supaya ala ini tugsuk ni malimilay danan di pangawayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala tujuh kau dan Allah subhanahu wa ta'ala kabalikku ada didikrillah tatma'innul qulub tentang isip tujuh Allah subhanahu wa ta'ala makalano sin pengertian atau akan makahinig sin pengertian makukuha tujuh kaan mangsa utama niya lain kami satu gay pangkal si papayani atau akan berniya lain pag minimum ni ayat terkana Allah subhanahu wa ta'ala makukampunan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.